occupée par les forces rwandaises. Uranyemerera nongere ngusuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza cyane mwebwe mwese mukomeje kubana natwe mu makuru yacu yose mu biganiro na gahunda zitandukanye zitambuka kuri Muhabura TV. Kaze makuru yacu ya mbere ku itariki ya 6 z'ukwa kabiri 2024. Gufatwa ku mujyi wa Goma mu mboni ya Jean Pierre Bemba wamaze kwerura akavuga yuko bananiwe batsinzwe basebye imbere ya M23. Tugiye kubyumvira hamwe ndetse n'icyo abikomozaho na gahunda bafite kugira ngo uyu mujyi utazagwa mu biganza by'umwanzi. Gusa ariko kandi kanseri ikomeje kugarika ingogo mu bagabo bakomeye kuri isi. Charles wa gatatu uyu ni umwami w'Ubwongereza nawe bamaze kumusangamo kanseri y'igikatu. Turarebera hamwe ni nyuma yuko na Perezida Gwengo nawe biri kuvuga yuko ngo yaba yahitanywe na kanseri n'uyu mu Perezida wa Namibia umaze iminsi mike yitabye Imana. Turagaruka ku butaka bw'u Rwanda. Amarira yatashye Burundi ni nyuma yuko Kirehe umwe yapfiriye mu mpanuka yatewe n'iturika rya gaze yabaye hagati muri iyi nkambi. Ngwaye ikaze makuru yacu mu buryo burambuye reka nizere ko tugiye kubana kandi ndabashimira cyane mu mwaka subscribe bityo ibiganiro byacu bikabigikomeza kugenda bibagiraho mbere y'abandi. Unyemerere dutangirire amakuru yacu hano Igoma. Ministri w'ingabo za Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni Jean Pierre Bemba yatangaje yuko hari gukorwa ibishoboka byose mu kwirinda yuko inyeshyamba za M23 za kwigarurira umujyi wa Goma. Byasa nkaho yamaze kwihiba ndetse no kubona yuko byanga bikunda uburyo intare za Sarambwe ziri gukora muri aka kanya noneho byahinduye isura yewe n'uyu mujyi wafatwa. M23 yatangaje yuko nta gahunda yo gufata umujyi wa Goma ariko batangiye kuvumbura yuko bishobora kuba rukujisha ahubwo kugira ngo bazawufate wose ndetse batarashe. Kuva mu mpera z'icyumweru gishize uyu mujyi urasa n'uwagoswe n'abarwanyi ba M23. Ni nyuma yuko rero uyu mutwe ushoboye kugenzura umuhanda uhuza n'utundi duce nka Sake, Shasha, Minova ndetse n'umujyi wa Bukavu ahubwo mu ntara Kivu y'Amajyepfo. N'ubundi rero abasesenguzi bakavuga yuko ngo nta gisigaye n'umujyi ngo ufatwe Goma ibishatse umunota kundi yahita icakira uyu mujyi wa Goma wose uko wakabaye. Inyeshyamba zawigaruriye rero ziwongera ku yindi mihanda cyangwa se byibura ibiri ijya Igoma ndetse yo inyura mu duce zigenzura twose. Kuri ubu hari impungenge z'uko mu gihe M23 yakomeza kugenzura ibyo byerekezo byose ishobora kurangira rero Goma inizwe rwose bityo ikaba yakwigarurirwa cyangwa se yakigarurira uriya mujyi ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru nta mirwano ibayeho. Ni umujyi utuwe n'abaturage barenga miliyoni ebyiri ho gato akuburyo rwose kuwufata kwa M23 yaba n'insinzi ikomeye cyane cyaba ari igisebo gikomeye cyane imbere y'igisirikare cya Kongo imbere cyangwa se mu maso y'isi yose. Impungenge rero zuko kuba Goma yajya mu maboko y'umutwe wa M23 ziri mu byatumye ku mugoroba wo kuwa mbere ku itariki ya 5 Mutarama Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atumiza inama nkuru ya gisirikare by'igitaraganya cyangwa se byikubagaho. Ni inama itumijwe by'igikubagaho ije ikurikira indi nama y'abaminisitiri n'ubundi nayo yatumijwe mbere y'inama ya gisirikare nabwo abaminisitiri ngo bicare barebere hamwe impamvu urugamba rwakomeje kunanirana ariko bikaba byaranakurikiranaga n'igisasu kisekuye Igoma bakora iperereza bakayoberwa uwabo wagiteye hafi y'ishuri hagati mu mujyi wa Goma neza. M23 bakaza guhita bayishinja yuko ngo ariyo yabaye kuri kiriya gisasu mu mujyi wa Goma. Gusa ariko kandi kaza kubihakana ivuga yuko nta bisasu byigeze biva mu birindiro byayo. Nyuma rero yiriya nama Jean Pierre Bemba ayatangaje yuko kuri ubu hari gukorwa ibishoboka byose kugira ngo M23 itigarurira uriya mujyi rero iheruka kwigarurira mu myaka irenga 10 ishize nubwo yaje kukurwa mu shishi itabona. Ati igishoboka cyose cyateguye kugira ngo umujyi wa Goma udafatwa. Igisirikare rero kiri no gukora ibishoboka byose kugira ngo kisubize uduce twose dufitwe n'ingabo z'u Rwanda ariko Kongo mwarasebye koko pe. Reka mbivuge nimushaka noneho mu nterere amabuye rimwe gukomeza gutsinga urugamba n'inyeshyamba ziwanyu ariko ati u Rwanda rwakomeje kwigarurira uduce niba ari narwo rwabikoze rurashoboye. Ubwo rero reka nivugire gutyo ariko rwose mwaragaragaye mwazanye Sadek biranga mwazanye Abarundi biranga ibyo reka mbice hejuru. Inama nkuru ya gisirikare kandi yasabye abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutuza
baratuza bari kubarasaho ngo kuko ingabo z'igihugu cyabo ziri gukora akazi kadasanzwe ku rugamba nk'uko Bemba yabitangaje. Murabeshya rwose, Imana izabihera umugisha. Jean Pierre Bemba ati tugomba kwitondera imbuga nkoranyambaga zikunze guca igikuba ndetse no kwica abantu mu mutwe. Umwanzi hari aho ahurira nabyo rwose. FARDC iri gukora akazi kadasanzwe rwose. Umwanzi ari guhura n'ibibombe bikomeye cyane, ni bya bibombe muri kwiterera imweso abaturage bagapfa. Bemba yavuze yuko rero ingabo za Kongo zikomeje gukubita ahababaza inyeshyamba za M23. Ni mu gihe rero nta gace na kamwe mutwo zigenzura FARDC irabasha kwisubiza. Ese mu by'ukuri itangazamakuru bene wacu iyo muvuga ibivugwa n'abo bagabo mwebwe mubisesengura gute cyangwa mubasha kubigeza kuri rubanda gute? Uyu mugabo ari gusaba abaturage gutuza, akarambira yuko igisirikare cy'iwabo ngo kiri gukora ibintu bidasanzwe, ariko si ibintu bidasanzwe no gutakaza uduce twose tugana Goma, no gutakaza imihanda. Ibintu bidasanzwe se no gufatanwa ibice bitandukanye na M23 bakirukanka bakigira kwisha mu nkengero. Ubwo simbizi mufite uburyo mukuri isesengura nkuru kubijyanye n'ibi biri kubera ku butaka bwa Kongo. Kuva mu gitondo cyo kuwa mbere icyakora hari amakuru avuga yuko ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryaba ryarashoboye kwisubiza igiturage cyashasha. Gusa rero nta ruhande na rumwe mu zihanganye ruramenyereza cyangwa se rurabyemeza cyangwa se ngo ruyanyomoze niba koko baba babeshya cyangwa se byaba ari ukuri. Ariko bakaba hari abavuga yuko ngo byaba ari ibinyoma bikomeye cyane, ngo kubera yuko biriya bice iyo biza kubasha gufatwa byanga bikunda igisirikare cya Kongo cyari guhita kidoga, bagashyiramo bana umuhungu babo basanzwe bazi kubyina cyane no guceza za domboro ya soro, bakifotorezaho bavuga yuko bakubise umwanzi bamukuyemo. None ngo kuba bitarakorwa rwose nta wakizera yuko shasha yaba yarongeye kigarurirwa n'igisirikare cya Kongo. Uko bazwi nuko bigaragaje ngiyo bashe kugira agace bakozamo ibirenge, barafotora bagapostinga RTNC, niba ari RTNC igatangaza ikavuga ibintu bikagenda bimera neza cyane wazarendo rwose ho bari mu bantu bakunda kurya agafoto mu gihe yo bagize amahirwe yo kugira agace runaka bakuramo M23 cyangwa se bakunze kugira agace bigarurira. Inama z'igitaraganwa rero ziri guteranywa zaba mu nteko ishinga amategeko, abaministri ndetse n'igisirikari ngo barebere hamwe uko bari buze kugerageza kwivuna umwanzi. Sinzi niba hari icyo biri buze gutanga, ariko byanga bikunda kira gihugu kirakomeye, bishobora kuri buze gushoboka. Hanyuma ndaza kugaruka hanga mu kanya, nyemerera gato mfata indege twirukanka twikoze mu Bwongereza. Nukuri abagabo bikomerezwa biri kugaragara yuko nabo nubwo barabayeho neza mu bitandukanye, ariko kanseri bari mu bantu iri kugenda ica muri humye igacakira. Ni indwara imaze kugenda ica abantu benshi ku isi. Umwami Charles wa gatatu w'Ubwongereza arwaye ubwoko bw'imwe muri za kanseri zikomeye nk'uko byatangajwe n'ingoro ye kuri uyu wa mbere ku itariki ya 5 Mutarama. Abandi bati mwakosheje mu mwabihishe rubanda, ati rwose mugiye guca igikuba mutuma abaturage babaho bihebye. Itangazo ryaturutse ibwami ntiryigeze rero rihishura iyo kanseri iyo ariyo. Gusa si iya prostate, udusabo tw'intanga, nubwo cyangwa se nubwo bayimubonyemo rwose, ubwo bamubagaga prostate ye yari yabyimbye rwose. Ingoro rero y'umwami cyangwa se ingoro y'umwami yunzemwo ko yatangiye rero kwitabwaho n'abaganga, ndetse ko mu gihe arimo kuvurwa agomba kuba asubitse imirimo yakoreraga rubanda imusaba kujya mu ruhame. Nyiragiye kuba ari mu muhezo kugira ngo babanze kumwitaho. Itangazo cyangwa se ry'ingoro arikomeza rivuga yuko umwami Charles wa gatatu uyu amaze kwigerera mu kigero cy'imyaka 75, izabukuru nazo zamusatiriye y'amavuko, nyine arishimira kuba ari kuvurwa ndetse arateganya kugaruka mu mirimo rusange vuba abishoboka. Iyi ni speech nyine abakuru b'ibihugu bose cyangwa se abagabo bakomeye bavuga iyo bari mu bihe bikomeye, kubera yuko guca igikuba mu baturage buriya ntago ari byiza. No kuvuga ati ndi mu marembera birakomeye, abaturage bahita biheba bakumva yuko badafite ugomba kubareberera. Nubwo rero hatatangajwe kanseri umwami w'Ubwongereza arwaye, BBC yavuze yuko we yamaze kuyimenyesha abahungu be rwose, ndetse yuko ari kuvugana bihoraho n'igikomangoma William cya Wales.
igikomangoma rero Harry usanzwe uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe yavuganye na se rwose, ndetse biteganyijwe yuko mu minsi iri imbere agomba kujya mu Bwongereza kureba uko ise amerewe. Ndakubwira ko iki gikomangoma kibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umwe mu bantu batajya imbizi cyangwa se basa nkaho batari mu bihe byiza n'ubwami bw'Ubwongereza, ngo bitewe nuko we asa n'uwigumuye, washatse kwiberaho mu buzima bwe bwa gistari. Murabizi yuko yanirongoreye umugore w'umukinnyi wa sinema. Ni umugabo rero utarakomeje kugaragaza ubudahangarwa bwo kwibera mu ngoro nk'igikomangoma nyine. Ni umugabo utaranagaragaje kugaragaza kwishimira yuko yazaragwa buno bwami, ndetse mu minsi yashize banatangazaga yuko bashaka kumuca hariya mu ngoro cyangwa se mu bwami bw'Ubwongereza, gatorongera akagenda akaba nk'umuntu usanzwe nyine, akaba adafite n'ubudahangarwa, akaba nta wajya yirirwa murinda nk'umwana w'umwami. Bikaba ari ibintu biri aho nyine, ariko buriya ngo byanga bikunda uko umwana yakigira ibwami ngo barakomeza bakamuhereza iryo kuzo. Reka duhindukire gato tuve ku butaka bw'Ubwongereza tugaruke ku butaka bw'u Rwanda. Ni inkuru mbi ku butaka bw'u Rwanda, ni inkuru mbi i Burundi, aho bivuga yuko impanuka ya gazi mu mpunzi z'abarundi rwose yaje gukora ibara cyangwa se yaje gukora ishyano. Ahagana isaa moya z'ijoro kuri uyu munsi wo ku cyumweru ku itariki ya 4 Gashyantare 2024 nibwo abantu batatu batwitswe ku buryo bukomeye cyane na gazi ubwo bari batetse rwose. Umwana umwe ufite amezi 2 yahise ahasiga ubuzima. Mama we rero na mukuru we b'imyaka 4 bo bararembye cyane ku buryo rwose ngo gusenga kugira ngo mukanya yatumvikane inkuru y'incamugongo. Ibi byabereye mu karere ka Kirehe rero mu burengerazuba bwa cyangwa se mu murenge wa Mahama, ni mu nkambi y'impunzi z'abarundi. Umuryango rero byabereyemo cyangwa se wabereyemo iyi mpanuka usanzwe ugizwe n'abantu bagera kuri 4. Urumva ko umwe yabavuyemo. Umwe rero mu baturage baganiriye n'igitangazamakuru cya Bwiza turi no gukesha iyi nkuru kuri iyi mpanuka, yavuze yuko ibyabaye nabo cyangwa se byabatunguye kandi bibabaje cyane rwose. Yemeza yuko bikunze kubaho cyane muri iyi nkambi ya Mahama. Ati hari abantu benshi cyane gazi zijya aziturikana zikabatwika rwose. Ati bitwara bimenyereye. Uyu muturage yasobanuye yuko mbere yuko haba cyangwa se bahabwa inkunga ya gaze mu nkambi basobanuriwe uburyo bwo kuzikoresha neza, bakirinda rero ingaruka zikunze guterwa na gaze. Anashimangira yuko rero basanzwe babizi yuko gaze ishobora guteza impanuka kandi zikomeye cyane. Rero ababibonye basobanuye yuko ubwo uriya wakomerekejwe n'impanuka yari avuye gushaka ibyo guteka, abana be rero 2 batashye akabasanga abaryamye mu nzu nk'ibisanzwe. Mu gutangira rero guteka ako kanya gazi yari acanye yahise itomboka ku kanya irabatwika bose. Umuto rero muri bo ahita yitaba Imana ku kanya kubera cyangwa se gushya bikabije cyane ndetse no kubura umwuka mu nzu bari barimwo rwose. Abaturanyi rero babo nibo bahuruye ngo barebe ibibaye, basanga ni gazi iri kuba acoma cyangwa se kubatwika nabi cyane, dore ko yakiraga hasi hejuru. Bidatinze rero hahise cyangwa se bahise batabariza bahita abajyanwa mu bitaro iryo joro igitaraganya. Mu gihe rero iyi nkuru cyangwa se mu gihe ino nkuru nari ndimo nyisoma nyine itunganywa, 2 basigaye rero bari cyangwa se 2 bari babashe kurokoka, bari bakomerewe n'ubushye rwose mu bitaro by'akarere ka Kirehe. Rero bitabwaho n'abaganga kugira ngo barebe niba basamira amaguru ubuzima bwabo mu maguru mashya. Umwe rero mu baganga ababitagaho yahamirije Bwiza ko impanuka yabateye gushya bikomeye cyane, gusa ngo hari ikizere ko bashobora kuzanzamuka rwose bakongera guhumeka kuko akabazima ariko ngo birakomeye. Gusa andi makuru yamenyekanye
bitandukanye nuko nyuma baje kubohereza bombi mu bitaro byitiriwe umwami Faisal Kigali, bivuze yuko bari bamaze kwinjira muri critical condition cyangwa se mu bihe bikomeye, mu rwego rero rwo kugira ngo bitabweho byisumbuyeho cyangwa se hatagira ubuzima bwe bucika. Umugabo w'umugore wokejwe na gaze utari uhari ubwo impanuka yabaga, ubu niwe wasigaye mu rugo ahari umubiri w'umwana wahise rero cyangwa se wahise apfa anakurikirana imirimo yo kumushyingura. Ni inkuru ibabaje gusa ubuyobozi bwaho uyu umuryango wari utuye bwihanganishije bikomeye cyane abahuye n'iki kibazo cy'iturika rya gaze, harimo rero inshuti, umuryango n'abaturanyi. Rero buboneraho no gusaba abaturage kuba maso cyane bakitondera amacupa y'ibi bicanwa rwose, kuko akunze guteza ibibazo ahantu abantu benshi baba bahuriye. Icyateye iri turika ntabwo cyari cyamenyekana neza. Mu butumwa polisi y'igihugu y'u Rwanda yatanze yibutsa abaturage gufungura inzugi n'amadirishya mbere cyangwa se mbere gato yuko bacana gaze, nk'uko mu mabwiriza yo gukoresha gaze birimo, kuko byagaragaye yuko hari amakosa abantu bajya bakora nko gusiga amacupa ya gaze zabo adafunze neza, ibindi bikaba byongera cyangwa se bikaba byongera ibyago byo guturika kwa gaze rimwe na rimwe rwose biteza n'impfu zitunguranye kandi ngo zikomeye. Ishami rya Paris y'igihugu rishinzwe gukumira inkongi z'umuriro rikomeza rikangurira abaturage yuko bakwiriye kwirinda gukoresha ibikoresho nka telefone igihe begereye gaze cyangwa se igihe bari hafi ya gaze zaka, kuko byongera ibyago byinshi cyane by'iturika ryazo. Abakoresha gaze kandi basabwa kutazegera cyangwa se kutazegeranya n'ibindi bikoresho bitanga ubushyuhe nk'imbabura, ikindi kandi bakazimya neza mu gihe basoje ibikorwa byo guteka cyangwa se ibikorwa byo gukoresha ziriya gaze. Iki gikorwa reka nanjye ngisubiremo nkibibutse ngishimangire, birasaba kwitwararika cyane gukoresha amatelefone abantu batetse cyangwa se bari hafi ya gaze. Ibi ngibi nzi ko hari abantu benshi bagwa muri aya makosa, ndahita mvuga ngo n'inshuti zanjye z'urubyiruko tungana, abajene tungana benshi mu mageto barimo bitekera ibyo kurya, nanjye nditekera. Icyakora nanjye nsanze narindi mu bakoreshaga telefone ndi hejuru ya gaze, ubwo mboneyeho kumenya uko mbikosora. Rero ni igihe cyiza cyo kugira ngo buri muntu wese amenye uko abungabunga ubuzima bwe, atazagira ibyago byaba byaterwa na gaze. Ku butaka bw'u Rwanda hari impunzi zigiye zibarizwa mu nkambi zitandukanye, kandi benshi uganire nabo bavuga yuko batakemera gusubira mu butaka bw'u Burundi, na cyane yuko bavuga yuko ngo ibyo bagiye bahunga ngo bitarakemuka n'aka na gato. Abenshi bahunze amakimbirane akomoka ku bwoko yagiye barizwa mu Burundi mu bihe bitandukanye, abandi bagiye bisanga mu mutego ko 2015 bwo kudeta yari igiye gukorerwa Pierre Nkurunziza. Hari abatangiye kwibona yuko ari ibyitso cyangwa se bishe inyuma y'ikorwa ry'iriya kudeta, cyangwa se bafite aho bahuriye n'abari bagiye kuyikora. Icyo gihe rero umwuka mubi cyangwa se ibyo twakita imvururu byase bivuga ku butaka bw'u Burundi, umubare munini rero bava i Burundi ibinjira ku butaka bw'u Rwanda. Mu nkambi zitandukanye niho igihugu cy'u Burundi cyagiye gishinja igihugu cy'u Rwanda yuko ngo borohereza bamwe mu bari muri izi nkambi bakamanuka bagahabwa imyitozo ya gisirikare ngo bakajya guhita bafasha Red Tabara. Ibikomeje kuzamura umwuka mubi hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'u Burundi, u Rwanda barushinja yuko ngo ruha icyicaro ibikoresho aho kuba ibyo kurya, ndetse bakanabatuza igisirikare. Abarwanyi ba Red Tabara ngo bakinjira ku butaka bw'u Burundi bakagenda bagiye kwica inzoya. Ubwo naje kuvumbura ko inzoya ari impinja, ndetse n'abagore n'abandi bantu batishoboye ku butaka bw'u Burundi, ndetse ngo ntibabikorere n'igisirikare. Ntabwo ari inkambi yonyine rero ibarizwamo abarundi bari hano ku butaka bw'u Rwanda, hari n'ahandi hatandukanye ari abarundi bagiye bahitamo kwikodeshereza ndetse no kwiturira nk'abene gihugu b'abanyarwanda nyine bagakodesha nk'abandi baturage bose. Ubwo ariko nabari bahunze bava ku butaka bw'u Burundi bafite ubushobozi. Leta y'u Burundi na n'ubu rero ntabwo iremera yuko koko u Rwanda rwaba rudafasha Red Tabara, ariko guverinoma y'u Rwanda yarabihakanye, bavuga yuko nta mpamvu n'imwe yatuma bafasha umutwe wa Red Tabara. Ni umutwe aka kanya ubutegetsi cyangwa se guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishimangira ikanemera yuko bari muri Sud Kivu rwose ariho bibera. Ni Red Tabara kandi aka kanya iri mu birego bikomeye cyane i Bujumbura by'uko ngo yagiye gufasha umutwe wa M23. Abasirikari mu mazi iminsi mubona bashyirwa ku karubanda cyangwa se bagaragazwa, guverinoma
guverinoma y'u Burundi ndetse harimo na Perezida Evariste Ndayishimiye yaranzuye avuga yuko nta musirikare we n'uyu n'umwe wigeze afatwa na M23 ndetse nta n'uwigeze apfira ku butaka bwa Kongo, ahubwo abo ngabo bari gutikirira ku rugamba ngo ari abarwanyi ba Red Tabara babonye bidashoboka bakajya gutera inkunga umutwe wa M23. Abantu bakavuga yuko intambara y'amoko muri aka karere k'ibiyaga bigari ndetse n'ivanguramoko ngo ari virusi itazapfa kuva mu mitwe y'abategetsi ba bimwe muri ibi bihugu, ndetse ngo ari virusi igoye kuzayirwanya batanaza umuganga ushobora kuzayibakuramo, ngo kuko intambara kano kanya iri guhuza M23 n'ubutegetsi bwa Kongo ni intambara ishingiye ku moko kuruta ikindi icyo ari cyo cyose, kuruta imitungo ubutegetsi bwa Kinshasa bushinja guverinoma ya Kigali cyangwa se guverinoma y'u Rwanda, kuruta uko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeza kuvuga yuko u Rwanda rufasha M23. Ni intambara y'amoko ngo ku buryo bugaragarira buri wese, kuko Red Tabara niyo bayishinje gufasha M23, icyo gihe bizahita byoroheza FDLR kwivuna Red Tabara, bigahita byoroheza FDLR kwivuna M23, bigahita babona impamvu nyamukuru FDLR yajya gufasha guverinoma y'u Burundi gupanura ku mipaka ishoboka ngo bagahungabanya umutekano w'u Rwanda. Kandi Kinshasa iyo bari gushinja M23 bavuga yuko ngo ari abatutsi bavuye ku butaka bw'u Rwanda bari kurwana nabo, ingabo z'abarundi zoherejwe ku butaka bwa Kongo nazo iyo zoherejwe ku rugamba zimaze kwambikwa impuzangano za FARDC barababwira ati nimugende murasa abanyarwanda b'abatutsi bari mu gisirikare cy'u Rwanda bambutse hano ku butaka bwa Kongo. Mana udutsindira amoko, namwe muhagarara imiryango mpuzamahanga wenda itegamiye kuri za leta zitandukanye ariko mubona ibyo uburenganzira bwa kiremwa muntu bikwiriye kugeraho, ubwo ni ugufatanyiriza hamwe irironda bwoko rikomeje kugenda rigaragara hirya no hino mu maguverinoma atandukanye mu karere k'ibiyaga bigari, ubwo wenda bikaba byazatsinda cyangwa se ukuri kukaba kwazatsinda ikinyoma mu nzira imwe cyangwa indi, kubera yuko imbaga zimaze kuhatikirira ari nyinshi cyane bigendeye kuri rivanguramoko ryamaze kwimikazwa na zimwe muri izi guverinoma. nk'ubu bari gushinja ubutegetsi bwa Bujumbura yuko ngo bushingiye ku moko cyane kuruta ikindi kintu cyose cyangwa se iterambere ry'igihugu, na cyane yuko ngo bwiyumva nk'ubutegetsi bw'abahutu kuruta uko bakumva ari ubutegetsi bw'abene gihugu ku Burundi bugari. Ni nako ngo bimeze ku butaka bwa Kongo, nabo ngo biyumva yuko cyane ari ubutegetsi bw'abahutu cyangwa se ababantu kuruta uko baba ari abategetsi cyangwa se abayobozi b'igihugu cya Kongo muri rusange. Ni nayo mpamvu ngo iyo barwanya imitwe itandukanye y'inyeshyamba iri ku butaka bwa Kongo mutajya mwumva hari undi mutwe hari undi mutwe ubutegetsi bwa Kinshasa bukurikira umutwe bujonjora gusa bwumva ko ngo ari ubwoko bubi ku butaka bwa Kongo, ubwo n'ubwoko bw'abatutsi. Ibi kandi birahita bihamirizwa n'uburyo ngo banga urunuka bakunda kwica nabo mu bwoko bw'abanyamurenge, ariko by'umwihariko bavuga ikinyarwanda bari muri Sud Kivu, nabo babica bavuga yuko cyangwa bababwira yuko ngo ari abatutsi, kandi abatutsi ngo ari babi cyane rwose, ari inenge batakabaye baba ku butaka bwa Kongo. Witwa Depite Bitakwira we yarananze avuga yuko ngo Imana yaremye abatutsi ayifata nk'Imana yaremye umuzimu cyangwa se daimoni. Ni amagambo rero n'ubundi akomeza kugenda biba urwango, anongera umurego ku bijyanye n'impfu za hato na hato zigenda zibasira inyoko muntu. Leta zunze ubumwe za Amerika bamaze kwerura bavuga yuko ibiri kuba ku butaka bwa Kongo biri gusa cyane na jenoside, kuko ngo ibimenyetso birenze kimwe bikorera bigize jenoside cyangwa se ikorwa rya jenoside byagezweho cyangwa se byatangiye gukurikiza ku butaka bwa Kongo. Ibintu byatumye rero abanyepolitiki ba Kongo benshi cyane batangira kwibasira bamwe mu bahava barimo Azarias Ruberwa, uyu nawe batangiye kumwita umututsi ngo w'umunyarwanda. Mwabantu mwe, ibintu by'ivangurabwoko bigiye kureka isi, bigiye kugurika akarere k'ibiyaga bigari. Umusanzu wa buri wese wumva kino kibazo uburemere bwacyo urakenewe. Amakuru yacu muri iki gitondo mureke nyesoreza ahangaha, mwebwe mwese muri hirya no hino mu mujyi wa Kigali, nizere ko akavura kari kubageraho n'abari mu bice bitandukanye by'igihugu. Imvura iri kugwa mu Rwanda, ubwo abahinzi nimukomeze gushyiramo akabaraga, kandi namwe muri mu bice bigoye cyane mwirinde cyangwa se mucungire hafi ibijyanye n'ibiza nabyo byagiye bikunda kudutwara abantu ku butaka bw'u Rwanda mu bihe bigiye bitandukanye. Nekereza yuko turakomeza gukurikirana amasaha ari imbere, ubwo andi makuru mashya aragihanze ndatangiye bamenyesha. Iyo nkuru nziza nizo mbifurije kuvugwa mu miryango yanyu. Turagaruka mu kanya, turabakunda, nimukomeze kudukorera subscribe bityo ibyo mbategurira bigiye bibageraho mbere y'abandi. Blessings over blessing.